Maya payabak po kay Kungan. Kapanyawsan po para karing kakasal. Raymond M. Ronquillo, 29 years old, Tagalarlin Village, Sampaloc, Apalit, Pampanga. Kakasal kang Catherine Dayan C. Guevara, 31 years old, taga Purok 5, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kasal na po King Saint Thomas the Apostles Parish, King March 7, 2021. Na naman pong sumbagal at aabalo tamo ukol karening may banggita kakasal, pabaluan niya po iyamong Paul Velasco o ken pong opisina na ning parokya. Dakal pong salamat. At syuta na po king katlong Domingo ning karaniwan na panahon, kambeda po ning katamong panalangin, yabetala po ring makatuking kapagnasan, para po king kapasalamatan daring makatuking sponsors. Roberto and Hangela Flores and family, Milet Ocampo and family, Joseph Bondoc and family, Nonong and Viring Manaloto and family, Lito Pabalan, Somera family, Angelito and Edna de Belen and family, para po karing mag-celebrating karailang aldoning kebaitan, Early Jane Dumas, Joselito Somera, Brenda Roche, para po king celebration daring 34th wedding anniversary, Daddy Rene and Josie Cruz, para po special intentions Daddy Mario Bondoc and family, Jerzon Lasatin and family, Arlene Mercado, Willie Bondoc and family, para po king quick recovery and complete healing ng cervico, Leo Asuncion, Romorcor, Reverend Father Norman Vitug, Reverend Father Marius Roque, Reverend Father Francis Dizon, Cornelia Tamayo, Diane Joyce Velasco, May Marie Andeza. Ipanalangin tala rin po rin kaladwada rin makatuki, Erineo and Efania Santiago, Bienvenido Tonggol, Lolita Lingat, Erlinda Guevara, Lucrecia Aquino, Erlinda Cunanan, Ricardo, Esther Benedicto, Arellano, Tomas, Lucia, Amado, Rufina, Rosa, Simeon, Ann Purificacion Santos, Princess Regala, Andre Shan Baniaga, Rosario Palo, Felipe and Gertrudes Lazatin, para po king death anniversary ng Macranita Babes Gopez at ring eganagan na po ang kaladwaking purgatorio. Ipanalangin tala din po ring sponsors ng kiyakatamong feeding program, Enriquez Macapugay family, Francis and Sheila Rose Maniago and family, Tobico family of Adoracion Canlas, Alice Santos, Garen Madrigal and family, Jeff and Myrene Doloyrias, Leilani Pandi, Alma Catu, Joseph and Annalyn Manyo, Meng and Monique de la Cruz, Rosel Zapata and family, Milet Ocampo and family, Joy Carreon and family, Mr. and Mrs. Alex Co and family, Bernie Malyari and family, Josie Gonzalez, Carl Jan and Lalaine Agsalan, Minerva Tayag and family, and Zon Ramos and family. Talata po para
Lita Pamuklat. Tinggang pangalan, aking kabundukan, karatang mga lita, king kaligtasan, karatang iyong Ginoo, sa lubong katauhan, santing King lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya at kapayapaan na ning Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan miti puntamu, ban pagmasusyan tayo, ing katlunang Domingo, ning karaniwan a panahon. Karing nandit, agilut tamu at tekasan, ing aus at panagkat ning Ginoo, ban sumuyo king metong at metong, mawad tamong pakalulu at kapatawaran kayo. Magkumbisal ko king Diyos mayupayang tutu at kagayo kabatad uling migasala kong bina king isip amano at dapat at miyayliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang Anghelang Pon Santo, at kagayo kabatad, king ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutamo. Ing Diyos amayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
matasawan mo. Higaya king Diyos, higaya king Diyos, higaya king Diyos, matasawan mo. Karing tao, iyang kaluran. Pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Karing tao, iyang kaluran. Pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Higaya king Diyos, higaya king Diyos, higaya king Diyos, king matasawan mo. Higaya king Diyos, higaya king Diyos, higaya king Diyos, king matasawan mo. Manalangin tamo. O Diyos ay igpami, sasabihan mo ke kami kapamilatan ng Jesus ay anak mo, ing migit ng oras ban magbayo ke lub king mayap abalita. Apag nasanang pakiramdaman mi at isane king aldoldoming pamibiebie. Bukod mong ika ing makapibayo ke kami. Pagkaluban mo keng tetagan, ipagkatiwala kang Jesus, dingkekeng sarili, alang takot at pamag-alinlangan. Tuki keya, nuna keman tayran. Antabayanan mo kami, papunta keka, o Diyos, at igpami, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Jonas. Migsalita yung pasibayang ginukan Jonas, nga nakeya, munta ka ni Neve, ing mayupayang syudad, at ipasyag mo karing tao karin, ing mensaheng binyeko keka. Inya memintuya king ginu Jonas, at mitaya ni Neve, ing syudad, akin dagul na, mangailangan at lungaldo, para lakaran, uli na ning leparana. Melawos ning miglakad kilub ning syudad, kay bat nang miyakalakad, meto ngayaldo, menaralya karinganti kariting amano. Kilub ning 40 aldo, malasakya ing Ninebe. Menwalala ring memalen na ning Nineve, king mensahe ning Diyos. Inya pikayariro, ing mag-ayunuya ing balang metong, magmula king peka maragul, angga king peka malating dili. Misulod lang imalan amegawa king langgochi, ban ipakit da ing sisi sila, king depat dang pamikasala. Ikit na ning Diyos, ing depatanda ring tao. Ikit na, kinlikwanda na, ing dapat dang marawak. Inya, binayo na ning Diyos, ing bantana, at ena na belaos, ing sinabi ng parusanalo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ituro mo laka ko ring kaya kang tuntunan o Ginoo.
Ituro mula kako rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Ginu kako ituro mula sa kaya kantuntunan. Ituro mula kako rin kaya kantuntunan. Ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan. Uling iko ing kakong Diyos at kaligtasan. Ituro mula kako rin kaya kang tuntunan o Ginoo. O Ginu, ganakan mo lugod mong ekukupas. Aketa pang minuna kaya kan pisyag. Uli ning wagas alugod mo at kaya panalob. Mo ko sa kakalingwan. Ituro mula kako rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Mayapya ing Ginu at makatuliran. Tuturune ing dalan karing makasalanan. Daralana la ring mapakumbaba, king dalan ing katuliran. Karelo, tuturune ing dalan. Ituro mula kako rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, iti ya ing buri kong sabihan, ditak na ing oras ang makatagan, at manibat ngeni, sukat lang mi biye antimong talasawa, ring talasawang lalaki, detang manangis, antimong manangis. Detang matula, antimong matula. Detang manyali, antimong rabandi ing seliro. Detang negosyante, antimong alang pansin king negosyuro. Uling iting yatu, king kabilya ng ene magluwat. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo, ban parangalan, ing maya pabalita. Malapit na ang pamag-ari ng Diyos. Maniwala kayo king mayap abalita. Kaluguran kong kapatid, ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kay bat ng mera kapuan, Jesus mintaya Galilea. Penaral na karin ing mayap abalitang ibat king Dios. Miras na ing mitulduang panahon nga nang sinabi at ing pamag-ari ning Diyos malapit na. Si Senyulat painggulutan ding kekong kasalanan at maniwala kayo king mayap abalitang daralako. Kabang maglakad di Jesus king pasigan ning dayat malat ning Galilea, ikit no ring mikapatad Simon at Andres. Yayatsare king danom ing karelang lambat, dating adwa magliligola. Nga nang Jesus karela, tuki ko kanako at ako gawan da kong magliligo karing tao. Kanita mo rin, likwando ring karelang lambat at tinukila
kayo. Sinulong niya pang bagya, king pamaglakad na, at king ebe ng makarayo, ikit no ring mi kapatad a Santiago at Juan, ding anak ng Zebedeo. At tilo karing-karelang bangka, sa sadyado ring-karelang lambat, ilaman inagkatnong Jesus. Kanita mo rin likwande ing bangkara at itatara, kaya bede ring makiyupa at tinukila kang Jesus. Kapatid, ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Potang magringya ing katamong cellphone, buri ng sabyan, ating mamaus katamo. O kaya, ating tamong tinggap metong nga text message. At potang ating mamaus katamo o pepadalang message, adwang bage ing maliyari tamong gawan. Muna, maliyaring agad-agad makibat tamo. Dapot, nung ating tamong importanteng gagawan, posible mo namang pakibatan ing mamaus. Potang ing meto nga tao, atin yang high-tech cellphone, neng kay automatic ing cellphone sabiyana, potang okupado ya o busy ya ing ausanda, nga na, sorry, I'm driving. Sorry, I am attending a meeting. I will call you later. Panupaya mo, ating kong gagawan, maus na ako mo pota keka. Pakibatan ke pota, ingaus mo. Potang ating mamaus, malyari kang makibat agad-agad. Posible mo namang eka bitasang makibat, o kaya ipagpaliban mo pa mo, ipostpone mo pa mo, i-delay mo pa mo, ingke kang pamakibat king awos. Kaluguran kong kapatad, king mayap abalitang dimdamtamo kaniting katlunang Domingo ning karaniwan a panahon, dimdam tala at ikit ding taong may karamdam king awos ning Diyos. Mira siya karela ing panagkat ning apong Ginoo. At kabud dimdamda ing awos ning Diyos, antimano may kibatla king awos ning apong Ginoo. Ede gilutan, nune inarapande ing mamawos, ela tinakas, nune tinggap da ing hamon. Ing peka mumunang diling may karamdam king awos, yapin Jesus. May sukul ya kanuyuan nga ng San Marcos. Buri ng sabian, mitok nang mayan tala ing pamanaral king mayap abalita ning kayarian, uling kilong ding mayupaya hihuan. At kabud abalita ng Jesus ing makalungkot amilyari, penandamana ingawos ampon panagkat ning Diyos. Nanuy ting awos, ing awos ay sundo at palawigan, ing pamipakalat king mayap abalita inumpisa ng Juan. Inya, nanuing gewana ng Ginoo, mintaya karin king Galilea, at inumpisana ing pamanaral king mayap abalita. Nanuya ing mensahe na, nga na, miras na kanu ing mituldong panahon,
Malapit na ing pamag-ari na ning Diyos. Nano ing panagkat na ning pamag-ari na ning Diyos. Nga na, si siyan yulat painggulutan ding ke kayong kasalanan at maniwala kayo king mayap abalitang daralako nga na ning Ginoo. Penandamane ing awos, meki batya king awos, ampon king mamawos. Kaluguran kong kapatad, bahalo na pong Jesus na mapanganib ing pakibatan niya iting awos. Uling metong lamo at parehong misyon, Juan, ing pamanaral king panyatang na ning pamag-ari ning Diyos. Potang damdaman ding tao iting mensahe, miyaliwala reaksyon, miyaliwala disposisyon, ating matula, ating tatanggap, ating maniwala, lalong-lalo na ding pakakalulu. Dapat, atin muna mang maligaga at emi paindatun king mensahe ning mayap abalita. Lalong-lalo na detang taong makababad king pamikasala. Lalong-lalo na detang taong kapit tuku king karelang pibandyan, posisyon, upaya, ampon mabanglong lagyu. Pamagbayong pamisip, pamagbayong estilo o parala na ning pamibiyebye, ing adwana ning mayap abalita. Nung mabandi ka, panagkat na ning mayap abalita, king idakemo karing migit mangailangan ing kekang pibandyan, ban manakit kang tune at malalam atula. Nung mayupaya ka, gamitan mo ing kekang upaya, eban magpakakwalta at manatili king upaya, eban protektahan ing interes mong pansarili at interes ning kekang pamilya. Gamitan mo ing kekang upaya, ban kanita mipakayap la ding dakal, lalong-lalo na ding peka malating dili. Nung sikat ka at mabanglo ka lagyu, pakiramdaman da ka at tutukyan ding tao, gamitan mo ing kekang impluensya, bang kanita masalese ing biye ketiking yatu at masaleseya iting yatu. Oyan ing pamagbayong panagkat na ning mayap abalita. Nung makasarili ka, pagpilitan mong maging maganaka at maging mapanyaw karing aliwa. Kaniting panagkat ating metula. Dapot, dakala naman deng melungkot. Ating makiburi, ating matula, uling ela makasadyang tabili, karing karelang kwalta, pibandyan, upaya at impluensya. Ila ring akabanggana ning ginuta mong Hesus Kristo, king pamanaral na, ding pariseyo, ding saduseyo, ding ari, ding matas apari, at ding Romano. Ila ding mimwa kaya, ila ding ginawang paralan ban kanita masiraya, at inyang ede asira, ginamit daing karelang upaya, ban mi bagsakya, petede at pinaku king krus. Penandama ng Jesus, ing makatakot aawos, dapot bistaman makatakot ya, inarapane, tengwanane, telakarane. Teyane ing sarili na, teyana ing biyena, king pamakibat kaniting mabayat at masakit ayawos. Kaluguran kong kapatad, ita mo kaya, kabang susulong ing kekatamong pamanuki kang Kristo, kabang lalalam ing kekatamong pamakyugnayan, pamakipagkaluguran at relasyon king Diyos.
Kabang lalalam ingke kang pamanintindi, kingamano na ningapong Gino. Agyu taya kayang itaya ingke katamong sarili, alangalang keya at alangalang king kayang mayap abalita. Makasadya tamo naman kayang marap at dumalan king masakit at mabayat. Ban kanita, kumalat ya at dagol ya ing pamagari ning Diyos busal tamo. Makasadya tayang itaya ing kakatamong sarili, ban makapakibat tamo kaniting awos. Makanyan inggewa di Simon, Andres, Santiago at Juan. Inyang dimdamde ingawos, mekeni, tuki ko kanako, at gawan da kayong magliligo, karing tao. Agad-agad, likwanda ing maulaga karela, at megumpisalang tinuki kang Jesus. Antimano teyada ing sabla-sabla, likwando ring karelang bangka at lambat, gilutan da ing karelang kapanintunan at kabiyayan. Likwande itatara, likwandala ding karelang pamilya, at tinukila kang Jesus. Buri ng sabyan, inyang tinggap de ingawos, at binyayan ing karelang pamamakibat kingawos. Jesus, yana ing meging number 1 priority king biera. Yana ing peka mumuna king biera. Buri ng sabyan, kang Jesus, teyara ing sabla-sabla. Teyara ing biera, king susulong ng parasan ni Jesus. Nanong parasana, magliligo, lumigo karing tao. Buri ng sabyan, lumingap lang tao. Lingunan do ding pamangailangan ding tao. Si kaswan at pakibatan ing mialiwang sa ingsingda ring tao. Inya, ilang akayabe ng pepakan karing danupan. Akasawp ng migmalasakit karing masakit. Ilang akayabe ng liningon karing ating lepra at alipananda ding marawak ay espiritu. Ilang akasawp ng meninton karing makasalanan. Tinanggap karela, may matawad at sinaw makapagumpisang pasibayo. Kaluguran kong kapatad, ang ganang eni, mamaus siya naman inggino. Ang ganang eni, agkatana katamong lingon, karing mialiwang pamangailangan, daring taong makapaligid kay katamo. Lumingap karing mangailangan saop. Nino ing lilingon at mangumusta, karing pamilyang maka-home quarantine. Ninong makibalita nung atindlapang kakanan aldoldo. Ninong kasaw ding manungkulan, bangawan malinis at ligtas ing kakatang paligid. Ngening dakal ing sakit akakalat, kalupa na ning dengue, ampon ning COVID-19. Ninong mag-follow up kareng kakatang anak at kayanakan king karelang pamagaral. Bangkanita, mabiyasala, kaniting masakit akabilian. Ninong magmalasakit karing alang sapat akabiyayan at miapektuan kapanintunan pauli na ning pandemya. Kaluguran kong kapatad, interesado kang makibat kaniting awos? Interesado kang makibat kaniting panagkat ning Ginoo? Alingon karing kaparang tao? Isadyameng itaya ing sarili mo, pati na ing bulsa mo, pati na ing oras mo. At potang teyame ing sarili mo, kanita mo akit nung makananuyang kalapit at kasaya ing pamag-ari ning Diyos king biye mo.
Ipasyagtamo Talakad ingke katamong kako. kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang maypayang tutu, inalang King Banwatiato, at ang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pingaglik ng payaning banal na espiritu, ibayit ka sa tamaryang birhen, lina sa lalam ng upayang Poncia Pilato, mipa ko King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, King Katlong Aldo, sinubiyang Mebe, ipita siya banwa, makalukluk, wala ng Diyos, igpang maypayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubrirang meding mete, at king be alang angga. Amen. kapatad, ipanaligtala king Diyos sa igpatamo ring pamangailangan at kasakitan na niting yato, nga tamong manalangin. Gino, ibayu mo ring pusumi. Ulitan tayo po. Gino, ibayo mo ring pusumi. Para king Santa Iglesyang malke katamo, ban inginu, sa upaning manatiling mibabayo king kayang sarili, ban manatiliyo king dalaning ebanghelyo, at sa upano ring taong mibiyebye kaniti, anting mayap abalita, ipanalangin ta king Gino. Gino, ibayu mo ring pusumi. Para karing milalakwan karing kareang lambat, ban tuki king Gino Jesus, tune sanang misane at mayayakit ing turu at aral ning ebanghelyo king karelang pamibiyebye. Gino, Ipanalangin ta, ibayu Gino. mo ring pusumi. Para karing magsaya, ban mirikil lang panahon, matadtula karing aliwa, ipanalangin ta king Gino. Gino, ibayu mo ring pusumi. Para karing tatangis, ban ela milako kapanaligan, king oras alangi na ing karelang luwa, ipanalangin ta king Gino. Gino, ibayu mo ring pusumi. Para kay katangan, ban ing Gino, ibiyena kay katamo ing tenakan, magaral, mitmong kaingatan king ebanghelyo, at mibiyebye, king lalong matalik a pamakisan metong kang Jesus. Ipanalangin ta king Gino. Gino, ibayu mo ring pusumi. King katahimikan, mipapanalangin tamo para karing kakatamong sariling kapagnasan. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan ding kapatid tamong Ruperto at Angela Flores, Milet Ocampo, Joseph Bondok, Nonong at Biring Manaloto, Lito Pabalan, ing pamilyang Somera, Angelito at Edna de Belen, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panwana no sana ring kapatid tamong magmasusi king dodang kebaitan, lalong-lalo na di Early Jane, Dumas Sikat, Oselito Somera, Brenda Rhodes at Francie Ignacio. At panwana no sana ring kapatid tamong magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal di Rene at Josie Cruz, at pagkalub na sana ing pamangailangan ding hanggang kapatid tamong manyawad king kayang kasaupan, lalong-lalo na di Mario Bondok, Gerson Lasatin, Arlene Mercado, Willie Bondok, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Ingatano sana't panwanan ning Gino ding kay katamong frontliners, lalong-lalo na Idali Pangilinan Velasco. At pagkalubano sanang lubos at ganap akapaldanan ng Diyos, ding hanggang kapadadtang masakit, lalong-lalo na ding kabaryo at kaparokya tamong miyawan na king coronavirus. Antimurin, dinano sanang lubos akapaldanan ng apong Gino, ding kapadadtang masakit di Sebico, Leo Asuncion, Romer Kerr, among Norman Bitug, among Reynaldo de la Cruz, among Marius Roque, among Francis Dizon, Cornelia Tamayo, Dayan Joyce Velasco, at May Marie Andeza. Iulino sana king kayarian ng maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding Kaladwari Irineo at Epipania Santiago, Bienvenido Tonggol, Lolita Lingat, Erlinda Guevara, Lucrecia Aquino, Erlinda Cunanan, Ricardo Esther Benedicto,
Arellano, Tomas, Lucia, Amado, Rufina, Rosa, Simeon, Ann, Purificacion Santos, Princess Regala, Andre Sian Banyaga, Rosario Palo, Felipe at Gertrudes Lasatin, Macranita Babes Gopez, Braulio Tamayo, at Dingmaldang Kaladwo. Antimurin panwana no saning apong ginu, ding hanggang kapatid tamong sasaup karing mialiwang programa ning kakatamong parokya, lalong-lalo na king kakatamong feeding program balang Sabado. Manalangin tamo king Gino. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Manatili mo keng awusan o Gino, at ibiye mo naman kay kaming sikanan makibat king kekang awus, king kapamilataning upaya ng Jesucristong ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Talakad tapo. Manalangin kayo ngeni kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo daon kaning gamat mo, king ikapuri at ikalgaya ning kayang lagyo, king katamang kasaplala at nabilog ng Santo Iglesia. O igpaming miglalang tanggapan mo reting kekeng ain, ipaintulot mong papagbanalan kami at pagdalang kaligtasan, ipagkalub mo iti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka antimurin. yat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbali kelog keka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, ban ating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring ang heling banwo, yayampang da ing karelang panalangin ing pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilan man. Misuge sana ing siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, kabang aming masayang kakanta.
Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daun kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Pirasune at binyene karingkayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ingkanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kaybat ning apunan, king wane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keka, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti iyo ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo adalang anggang tipan, amibubu para kekayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeko, iding tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oig pa, ing santa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ingke kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, ding gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang mengayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga.
Ingig pa, yaing magkalubsikan ng kekatamo, bangkanita, apakibatan tamo, ing kayang awos. Kaya abe-abe tamo ngening manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulu, parati mo kayang ikabos king kasalanan, at iligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kayo. Emo sa babalikdan, din kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati, kayo. At keka antimurin. Ipakita mo po ngeni, ing misasan metong tamo king kapayapan. Peace be with you po.
Yoing kordero ng Diyos, yoing milalako king kasalanan ng yatu. Mapalad la ring mayaws magisulu king apuna ng kordero. Ginoo, ayak man pantang keka, dapat tigas miyang amano mo at kumayap na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana ing tanggapanda ka, o Ginoo, king sacramental ang physical a paralan. Dapat uling iti posible king kasalukuyan a panahon at sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilataning maglapo ng lugod ng ipa at ning upaya ning kang espiritu ipaggalub mengening kaorasan o Ginong Jesus ing kang sarili kanako. Manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko. Gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal karing kapara kong tao. Ban alaguran ang pong asoy wanda ka karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, lubos mayupayang igpa, manano na sanang ing bayong biye, apik kalugmuke kami, pasulungan na ing lugod mi, at papanatilya na kami king tula ning kayarian mo. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O Diyos, sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adon mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karindakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king kakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing ni salunan. Ban makasuyo karing masakit kambe ning beluan at masabal. Ipanalangin mila at ang miyawan na. Kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mo lahat ang lilingap karela. Pagkamaran mo lang, alang anggang kapainawan det ang mayango na biye. Paghala mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king igakayap, ding sabla, at ban makasawop kami, karetang at syuking pamangailangan. Ipanigapumi kaya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat ngiting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, ang mabibiye ang pong magari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami, magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, mo sana pasauli, ingaklis mi kaya ka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Mapilan mo pong kapabaluan, ngunang dili po tungkol ka rin kay katamong mete. Pota po sana ng ating mamamate, karing kay katamong pamilya at karing kay katamong purok, agad tala pong ipabalo king opisina ning parokya. At pota pong mag-report kayo, magdala kayo pong photocopy o Xerox copy ning death certificate ning miyango biye. Ban kanita po, milistala, king libro daring mete. Dakal po kasing mete at may pagmisan, may bendisyon at may kutkut, ela po milista king kay katamong Book of Death. Maulaga po ing milistala, uling ing death certificate, babiyena ning pisamban, maliyari tayo pong gamitan anting supporting document, potang alimbawa tintamong claim king SSS o GSIS, o kaya datanging panahon din kay katamong anak o apu, mangailangan lang dokumento, uling atin lang lalakaran. So alata mo pong IBA dokumento, menibatan king pisamban, nung ela po milista. So, sana po maging ugali tamo ito, bangkanita po, miayos la, den kaya katamong dokumento, karing miyango biye. Libriya po ini, ala kayo pong financial obligation. Kadwa po, nem pong daratang Martis, magumpisa na ing obra para king repair at repainting ng kaya katamong pisamban. Abe-abe tamo pong manalangin at magobra, bangkanita, mi kaganapan niya at katuparan iting proyekto. Buri na pong sabihan, kailangan tanala rin kaya kayong sawop, din kaya kayong donasyon. Dakal pong dakala salamat, karetang sinawop na, at kareng umepang sumawop. Katataulian po, kaya kabanan ng Simbambengi, ketiking parokya, nung atatandanan nyo, mi ka second collection tamo. Para ketang kaya katamong programang pamabiye bakal, karing mapila na anak, mangailangan. May kalikupong tamo pong may 36,000 pesos, agamitan tamo para kayong tutuking school year.
Pipitnan-pitnan tala po deti, karing apat eskwela tasakupan ning parokya, King San Felipe, Del Pilar, Juliana, at Kete King San Jose. Sana po, isunduta mo naman ang pamanyo porta kaniting programa. Dakal pong dakal salamat. Talakad ko pong ngeni para king tauling bendisyon. Inginu manatili ke kayo. At keka antimurin. At mantabi ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Ing misa, mayarine, umena kayo at makibat king awos ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding mi asawa pong Rene at Josie Cruz, lumapit la nung sinimbala para abendisyonan da kayo. Rene at Josie Cruz.